An Nuacht. Dia gwitch, de luan atá ann. An Nuacht, An Nuacht. An ceanlína ná. Tugan uachtarán na heran, cuairt, scoil néamh áine. Búlann sé le daltaí, le múntóirí, agus le tuismitheoirí ón scoil. Tá an scéal umlán ag mórtín ó móra le RTA. Ceistena. Ceiste héan. Cén lá atá an. Ceiste dó. Cad í an ceann líne. Ceiste trí. Cé leis a múlan uachtarán na héran. Ceiste cearr. Cé aige a bhfuil an scéal umlán. The Nuacht means the news. So the news reader says, Giagwich, hello, or God be with you. De luan atá ann, it's Monday. An Nuacht An Nuacht. An Nuacht is tonight, An Nuacht on the news. An ceann líne ná. So the headline, ceann líne is a headline. The headline is Tugan uachtarán na héran. So the uachtarán na héran is the President of Ireland, gives, Tugan is gives. A court is a visit, scoil néamh áine, on St. Anya's school. Búlann sé le daltaí. Búlann sé le means he meets with students. Le múntóirí is teachers, and le tuismitheoirí are parents. Ón scoil, from the school. Ón means from. Tá an scéal umlán, the full story, umlán is full, the full story is at Martin O'Mora. So Martin O'Mora has the full story, le RTE, with RTE.